Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwamaze gushyira ingufuri kuri Hotel Château Marara iherereye i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ese byatewe n'iki? Byabifitanye isano n'ibibazo iminsi bivuga ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'imitangire mibi ya service. Ikaze kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utanga igitekerezo cyawe muri comment. Nguha ikaze. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bya Hotel Château Marara ni nyuma y'ubugenzuzi bwagaragaje ko yakoraga itabifitiye uburenganzira. Iyi hoteli iherereye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni imwe mu zimaze iminsi zivugisha benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagaruka ku buryo igaragara inyuma, abandi bakongera kwitsa kuri service zavuzwe ko zahatangiwe ariko zitari nziza. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bw'iyi hoteli bwahumye kuvuga ko ibyo bivugwa atari ukuri, ndetse bugatangaza ko bwamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RDB. Ibyo kandi byatumye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruvuga ko rugiye gukurikirana iby'icyo kibazo nyuma hakazafatwa icyemezo. Nyuma y'iperereza rero rimaze iminsi rikorwa, byagaragaye ko Hotel Château Marara ikora nta byangombwa ifite, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Itangazo rya RDB ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Nyakanga 2025 ishimangira ko guhera ku itariki ya 22 Nyakanga 2025 Hotel Château Marara itemerewe kongera gukora. Riti gukomeza ibikorwa nyuma y'itariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, bishobora kandi kuvamo ibihano bikomeye. Uru rwego ruvuga ko icyemezo cyafashwe hashingiwe ku itegeko ryo ku 19/5/2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda. Ingingo z'iryo tegeko zirimo irya 5 na 29 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. Iyi hoteli imwe mu zigaragara neza mu Rwanda izongera gufungura imiryango hari uko imaze kuzuza ibisabwa, ihawe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse ikanubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko. RDB yibukije abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse no kwakira abantu ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikoranire hagamijwe kurinda ababagana ndetse no guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rukaba rwahamije ko ruzakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda.